Evo i statistike meča pred početak drugog poluvremena, vrlo zanimljivih, 105 yardi trčanjem, ali pas igra na strani Vukova. Tu su negde otprilike jedni drugi, na kraju krajeva rezultat koji je vrlo realan, 7:3 za ekipu SBB Vukova. Evo, Vukovi su imali naravno 3 kazne naspram jedne Kragujevčana, ali videli ste da su imali 2 ukupno fambla i da su jedan izgubili to Denise u najgore mogućoj poziciji u trenutku kad su trebali da postignu touchdown. Jeste, vrlo lako je rezultat mogao da bude i 14:3, ali opet ruku na srce s druge strane možda to ne bi bio pravedan rezultat ovog prvog poluvremena. Ovako samo 4 poena razlike, čak da je nerešeno, recimo bi najrealnije bilo, jer eto, ako ste propustili prvo poluvreme, zaista je gost bio bolji. Dakle, ekipa iz Kragujevca je bila bolja u prvoj četvrtini, u drugoj je počela ekipa Vukova, SBB Vukova, da igra mnogo bolje i od tog trenutka uspeli su da preokrenu rezultat, kažem, imali su šansu i da odu na 14:3, ali evo, trenutno rezultat 7:3 obećava maksimalna zaista uzbuđenja u nastavku ovog duela i verujem da ćemo gledati izuzetno interesantan meč. Dakle, biće ovde velike borbe i apsolutno ne može ništa da se ni nasluti ni najmanjim delom ko bi eventualno mogao da bude pobednik ovog meča. Ono što je činjenica je da su gosti zaista pokazali jednu vrhunsku klasu odnosno na neke ranije sezone, da igraju dosta dobro, da su prošli te dečije boljke, kako se kaže, i u nekim ranijim sezonama, opet da napravim paralelu, dakle, prilično ovako su primali poene i to veliki broj poena, recimo, znalo je, ako redovno pratite, onda znate o čemu pričam, znali su, recimo, SBB Vukovi protiv Kragujevčana povedu sa 21:0, recimo, posle prve četvrtine i da već tada onako otprilike daju nagoveštaj rezultata konačno u meču, odnosno njihove ubedljive pobede. Ovoga puta to nije bio slučaj. Činjenica je da više Lance Krizi nije u klubu, ali isto tako i činjenica da su Veprovi ovoga puta zaista pogodili sa pojačanjima. Dakle, 20 vitake, Shane Wong su momci koji će nositi napad ovog tima. Sve je spremno za početak drugog poluvremena, treća četvrtina će upravo startovati, a prvi napad će imati SBB Vukovi, Wild Borsi će ispucati loptu. Dve četvrtine pred nama, velike borbe i ja pretpostavljam da ćemo videti na kraju neki tesan rezultat, da će verovatno nijansa odlučiti ko će pobediti. I evo odmah Tonija Washingtona. Washington zna on ovako da prođe ceo teren, Washington, ali obara ga ovoga puta Saša Đorđević koji je bio na pravom mestu i ništa od ove prve akcije SBB Vukova. Vrlo dobro vraćanje Tonija Washingtona, tu negde oko 35 yardi i odlično je odradio specijalni deo tima Kragujevca, svoj deo posla, zaustaviši vrlo neugodnog Tonija Washingtona. Ranije se dešavalo, kao što si rekao, da se postignu i touchdowni posle upravo ovakvih prodora i evo očito da su jedni i drugi potpuno spremno ušli u ovu utakmicu. 37 yardi od end zone Beograđana, kreće napad u kome Sean Rutherford bi trebalo da ima glavnu reč. Da vidimo sada šta je osmislio, dakle, quarterback ekipe SBB Vukovi, opet izgubljena lopta za trenutak, ipak da vidimo da li povreda tamo neka ozbiljnija, izgleda da se malo Josović ugruvao, Mihajlo Josović je dobio udarac, ali bi trebalo sve da bude u redu sa njim. Rezultat, dakle, i dalje prednost za Vukove, ali ova sada vrlo bitna akcija. Evo, očito da ima problema, 7 od igrača domaćina. Evo, valjda će biti sve u redu sa povređenim igračem koji će morati da napusti teren. Evo, vidite da ima zaista dosta publike na Adi. Ne onoliko koliko se očekivalo, ali sam početak je ovog dela sezone i naravno tek će onda biti više publike kada dođe borba za trofeje, ali sve se ovde računa i sve je važno, tako da vidjet ćemo. Evo Rutherforda još jednom.
Dugačak pas, uhvaćena Dosta lopta. dobar pas. Sjajno. Mario Luganja. Kako je ovo bilo dobro. Luganja hvata jedan neverovatan pas. Nije izgledalo da će ovako biti dobar napad za SBB Vukova. Međutim, evo, pogledajte kakav pas. Ovo nije prvi put danas uradio Sean Rutherford. Pogledajte kakva lopta. Neverovatan pas i sigurno hvatanje Luganje. Sada Ivan Radojičić direktan krivac. Nije smeo da dozvoli da mu ovako pobegne napadač. Dobro, da nisam lako je to reći nama. Naravno, iz ove pozicije. Apsolutno, teško je to raditi na terenu. Apsolutno, slažem se. Dakle, sjajan napad i odlično otvaranje treće četvrtine za SBB Vukove i opet idu preko brzo onogog Mihajla Josovića koji je ovoga puta oboren, sigurne ruke Đorđa Petrovića. Ipak je ovo bio Nenad Majstorović. Da, ja sam napravio grešku. Da, ali odličan pokušaj prodora, međutim izvanredno reaguju gosti. Ponovo sjajan start Đorđe Petrovića koji se itekako iskazao upravo u dosadašnjem toku meča sa nekoliko odličnih startova nad igračima SBB Vukova. Evo vidite da su praktično tu na samom startu, možda su osvojili 1 yard, ako su i toliko osvojili igrači SBB Vukova. Drugi pokušaj za 9 yardi. Da vidimo ovaj sada napad, da vidimo šta je sada smislio Shane Rutherford. Odmah ide pas, ali da li ima povlačenja? Ne, sudija je bio blizu, pokušao je ovde da gestikulira Pavle Plomenac, da pokaže sudijama da je bilo povlačenja, da iznudi taj pas interference, odnosno da dođe u idealnu poziciju ekipa SBB Vukova, dođe do touchdowna, da bude kazna naravno za goste, ali povlačenja nije bilo. Ja bih rekao da sudije sude zaista izuzetno dobro i da prosto puštaju igru. Da, neće tek tako da sviraju onaj najmanji kontakt, što je dobro. Mislim da je Pavle Plomenac ovde zaista bio premekan u duelu i da nije želeo da se bori do samog kraja za ovu poziciju, ali treći pokušaj za 9 yardi i da vidimo sada šta će raditi igrači SBB Vukova. Rutherford. Opet se sprema za pas, dosta dobro ide u sredinu i sada je ovo mnogo bolje. Odlično, Pavle Plomenac sada sigurno hvata loptu i evo ih, posle onog jednog dubinskog, dugačkog pasa u kojem su prešli 70% terena, sada evo uz 2-3 dobra dodavanja, vrlo blizu novog poentiranja SBB Vukovi. Kratka kombinacija, evo videli ste još jedan ukazao Sean Rutherford da za ove kratke pasove itekako ima rešenja, brze lopte, precizne lopte, bez mnogo komplikovanja i evo idealne pozicije. Prvi pokušaj za 10 yardi. Kakav prodor. Majstorović još jednom. Nenad Majstorović je ovoga puta oboren, dobra reakcija. Da vidimo da li Mihajla Petrovića ili eventualno, evo čoveka koji je bio u kadru, Uroš Petrović. U svakom slučaju ništa nije bilo od ove akcije, ali opet 3-4 dobra yarda. Ako se ne varam, mislim da su osvojili SBB Vukovi. Lepo ide sad ovaj napad SBB Vukova, baš kako treba i evo, troše vreme, duboko su u polju koje pripada Kragujevčanima, praktično na 2 ili 3 yarda od end zone i ovo je zaista izvanredna prilika da se poveća prednost, ali je pogrešio Mario Luganja i sad će biti vraćeni 5 yardi. 5 yardi kazna protiv SBB Vukova, sada nešto teža pozicija, ali da sačekamo sudiju da nam to izvanično kaže, ali bit će full start naravno. Full start. Vukovi. 5 yardi kazne, drugi down. Dakle, sve isto, samo 5 yardi unazad. Odnosno isti pokušaj i ponovo akcija za SBB Vukove. Evo kako izgledala ta greška. Dakle, i dalje su u dobroj poziciji, tu greške nema, ali sada ipak nešto veća razdaljina. Drugi pokušaj za gol, odlična trik akcija, ali oboren. Sada je oboren Toni Washington koji je pokušao tim trik dodavanjem da navuče bar dobar deo odbrane Val Borsa, da poleti za njim, da otvori na taj način prostor. Evo kako je pokušao kao da doda Majstoroviću, ali su pročitali to dobro defensivci ekipe iz Kragujevca. Eto, pokušavaju da nadmudre goste, domaći igrači, nekad uspe, nekad ne. U ovom slučaju varka je bila dosta dobra, finta je bila baš otprilike kako treba, međutim oprezni su bili Kragujevčani, nisu potpuno nasali na tu takozvanu fintu. Rutherford sada može, nije video lepo utrčavanje, čini mi se Marka Mirića, ali ide i kakav je ovo bio start. Kakav start, ovo je... Kakva odbrana. Ovo odavno nisam video. Ovo je bilo
prvo hrabrost, prvenstveno hrabrost. Rutherforda. Jeste, Sean Rutherford je ovde uletao u trojicu igrača, ali pogledajte. Da li je Kane bio ponovo? Kane. Kao brzi voz. To je bio Kao Shane brzi Wong. voz, Shane Wong. Ovo je definitivno start koji je obeležio dosadašnji tok meča. Prosto je poravnao Rutherforda sa terenom. Neverovatno, kakva silina. Ali Stanojev. Dobro, odbranili su se u touchdowna gosti, ako ništa drugo, i sada Stanojev, Srđan Stanojev. Opasno je bilo za malo da bude blokiran i proslavit će ovaj novi field goal za domaćina, 10-3. Ono što je dobro za Wild Boarse, izdržali su opet, a da ne prime touchdown. Sada, ono što su Vukovi radili u prvoj četvrtini, sada rade Wild Boarse. Dakle, period njihove nešto loše igre trpe tako što primaju eventualno po 3 boda. Dakle, ovo je samo jedan posed lopte razlike koji čak i može da se prestigne uz ono poentiranje za 2. Tako da, dakle, maksimalno jednom akcijom, opet da ponovim za ljude koji ne poznaju toliko pravila, možete da osvojite maksimalno 8 bodova, 6 kroz touchdown i taj jedan dodatni ekstra poen da pretvorite kroz novu akciju na ova 2. I još ono osnovno pravilo igre, osvajanja, napada. Apsolutno, da, naravno, podrazumeva se. Koliko imamo napada, Denise? 4 napada To u svakoj, volim da pa čujem, ne, naravno, ali to prepostavljam da, naravno. Moramo da objasnimo našim gledalcima. Upravo si, apsolutno, da, sad si me malo zbunio, ali treba ponavljati, slažem se, ta osnovna pravila non stop 4 akcije, dakle, za 10 yardi. Za 10 yardi, uglavnom ako 3 akcije ne iskoristite, 4. koristite, u 90% slučajeva da ispucate loptu što dalje od svog dela terena. Evo, sad ja mislim da je i onim našim novim gledalcima potpuno jasno šta, ko i još kako. samo da dopunimo da može da se baci pas, a može da se trči, kao što si rekao. Apsolutno, to su ona da vidimo osnovna Kane, pravila. evo sada prilike za Kako trčanje, kao brzi voz. Da li će ga neko zaustaviti? Nema teorije. Touchdown za Wild Boarse, 10-9. Neverovatno, kakvo je ovo pojačanje. Ken Hale je istrčao ceo teren i postigao touchdown. Da vidimo da li je ovde sve regularno bilo, mislim da jeste. Poeni su priznatki, ipak zastavica. Da vidimo. Evo da vidimo. Da vidimo da li je bio neki ilegalni blok možda ili nešto tako. Ja nisam vidio, moram priznati, ali da verujemo sudijama. Zaista nisam ni ja vidio da je bilo nešto... Šta će reći sada Svetozar Kobilarov? Šteta bi bilo, zaista bi šteta bilo da ovakav jedan... Pokazan je touchdown. Pokazan je touchdown. Da, sad jedino ako je neko grubo pravilo, zna se kako sudije reaguju u ovim situacijama. Ako postoje jasni dokazi da je nešto bilo neregularno, onda će biti promenjena odluka, ali uglavnom se sudije drže onoga što su presudili. Evo da čujemo odluku Svetozara Kobilarova, vrlo važna odluka sada. Vrlo važna odluka. Mislim da se neće priznati touchdown. Evo da čujemo. Nakon završetka akcije, personal foul, Kragujevac, broj 52, 15 yardi kazne, bit će primenjeno kick-offu, touchdown. Da, jednostavno po završetku, evo čuli ste sudiju jasno, dakle faul koji će doneti još 15 yardi ekipi SBB Vukova, ali touchdown što je najbitnije priznat. Dakle, u praktično novoj akciji će imati taj vetar u leđa od takozvanih 15 yardi zbog faula koji je nastao po završetku. Dakle, akcije sad moram da priznam da nismo videli šta se tačno desilo. Vjerojatno jedan od duela. Sada već nije ni bitno previše. Ono što je važno za Wild Boarse, stvarno bi šteta bila da ovakvu jednu akciju sudija poništi zbog neke gluposti, ajde tako da kažem. Evo ga, pretvaranje, ne, ipak neće biti... Za 2, već samo za 1, nema razloga. Samo za 1 poen, nema potrebe da se bilo šta rizikuje i... Ovo je dobar, ali to sudije treba da potvrde i jesu. Srđan Ružić pogađa, dakle 10-10. Wild Boarsi su jednom sjajnom individualnom akcijom Shane Wonga uspeli da... Odnosno, ne, izvijem se, Kena Hale-a uspeli da anuliraju. Ken Hale. Jeste, Ken Hale je uspeo da anulira ovu prednost rivala, a evo ga čovek koji je... Legenda prava. Sporta. Apsolutno. Neustrašivi Aleksandar Ristić, Alf,
čovjek koji je... Sada kao trener, više nego kao igrač, ali Ja dobro. mislim da bi mogao da odigra još koju sezonu. Pa mogo bi, ali mislim da nema potrebe, dolaze mlađi, dolaze bolji, perspektivniji, ali definitivno će ime Aleksandar Ristić ostati upisano zlatnim slovima u istoriju sporta koji se zove američki fudbal u Srbiji i naravno jedan od legendi ovog sporta. Ima ih zaista više. Slažem se apsolutno. Evo i opet da se nadovežemo na ono priču što si rekao da postoji mogućnost da se vrati neki u stilu Juana Sebastiana Verona, recimo u Argentini, koji je bio sportski direktor. Argentina. Da, to što kažeš. Šalim se ja, naravno. Ali naravno, ja dajem primer sada Veron koji ima gotovo 40 godina, napravio pauzu, čovjek postao sportski direktor i onda kada klubu nije išlo, odlučio da se vrati. Evo ga igra opet 2 godine bez problema. Skoro kao Juan Ramon Riquelme. Skoro, da. Evo da čujemo sad Srko Bilanova. 5 yardi kazne i ponovit ćeš šut. Evo nova kazna za ekipu Wild Boarsa, ponovit će se šut. Prosto Kragujevčani moraju da izbegnu, kako znaju, umeju Tonija Washingtona, koji izvanredno vraća, slično Kenu Haleu, i tu je taj najveći problem za ekipu Kragujevca, ali naravno lopta mora da ostane u terenu, ne sme da izađe van terena i tu sad treba biti dovoljno spretan i precizan i odraditi posao na najbolji mogući način. A eto, Srđan Ružić će morati da se pomuči i da vidimo u ostalom šta će se dogoditi. Čekamo da vidimo, evo vidite da su sa 15 yardi će ispucati loptu. Evo, već smo negde na polovini treće četvrtine, ono što možemo da očekujemo, posebno u četvrtoj je definitivno, bar po mojoj proceni, što je logično, nekako veći broj trčanja nego što je bio pas, jer sada već pri ovom rezultatu... Da, ali Denise, moramo da obratimo pažnju na umor koji će sigurno stići igrači jedne i druge ekipe i tu sad dolazi do izražaja ta fizička priprema. Apsolutno, slažem se. Da vidimo sada napad za Washingtona. SBB Vukove, ide Toni Washington, Washington traži prostor, zna on ovako da istrči ceo teren, međutim sada odlična reakcija Mihajla Petrovića koji je prvi startovao, ali par igrača tu bilo okolo, tako da lepo su mu ušli u liniju kretanja i zaustavili ga. Ali pogledajte gde je ušao Toni Washington, dakle ulaze sa... Pronašao prostor fenomenalno i onda ovde mala pomoć od strane Đorđa Petrovića. U svakom slučaju Veprovi su uspeli da umire ovaj napad ekipe SBB Vukova. Ali ono što je problem jeste što će krenuti sa 35 yardi od end Kada zone Kragujevca. Washington vraća lopte, uglavnom su to i više nego dobre početne pozicije. Skoro svaki put na sredini terena, Sean Rutherford izbacuje loptu, dobro, ali nema ovde faula nad Markom Marićem. Pokušao ovde da se zagradi, da dođe u poziciju da uhvati ovu loptu, ali ipak nije mogao ništa protiv dvojice fudbalera Kragujevčana. A evo i Richarda Bonsa koji je prošle godine bio na klupi Kragujevčana. Dosta dobar menadžer koji je, odnosno trener, evo ja opet malo menadžer, da koristim one termine iz Premier lige engleske, ali dobro, zna se naravno na što mislim. Čovek koji je napravio ipak jednu dobru celinu, a opet činjenica je, kažem, da su napravili da su doveli prava povećanja. Eto, pričao si o Whiteu i Shaneu Wongu kao dvojici vrhunskih igrača koji su napravila odličan posao, odnosno Kragujevčani su napravili odličan posao njihovim dovođenjem. Sada je jedna dobra akcija Seana Rutherforda koji je dobro istrčao i nije želeo previše da rizikuje, tako da je prošao napred, ali osvojio pristojan broj yardi. Osvojio ovaj prvi down, to je najvažnije u suštini za ekipu. 15 yardi, maltene, 17 čini mi se yardi je osvojio u ovoj akciji, veoma dobro istrčao i novi prvi down. Kao da se on polako i sporo pali kao i mašina SBB Vukova Beograda. Da, ali ono što mogu da primetim je da uopšte se ne libi da bacite duže pasove, nikakav problem. Dakle, i trči dobro, menja pravac kretanja, može lepo i sam individualnu akciju da završi, ali ovo je bilo veoma dobro. Mihajlo Josović ponovo kroz dvojicu igrača, vrlo dobro je prošao i uspeo da osvoji veliki broj yardi. Nekoliko
vrlo Mislim da je važan. čak to i novi prvi down, to je ono što je jako bitno. A to je bilo negde na granici, moram priznam da nisam vidio da li je ovo dovoljno bilo za novi prvi down, ali evo timeout. Prvi pokušaj za 10 yardi, dakle onaj prodor od malo pre Mihajla Josovića je bio dovoljno dobar i lopta, dakle... Touchdown. I evo ga touchdown za Shona Rutherforda. Na brzinu su ovo odradili SBB Vukovi i eto, uspeli su i da dođu do novih poena i nove početne prednosti. 16:10 je sada rezultat. Evo gledamo još jednom, dakle, kako su ovo na brzinu nekako na prepad uhvatili odbranu divljih veprova i uspeli su da poentiraju, dakle, 16:10 i šutirat će naravno sada za 1 poen, nema potrebe još uvek da vidimo one eventualne akcije u kojima se ovaj ekstra poen pretvara kroz novu akciju 2, ali sada to nećemo vidjeti. I evo šuta i pogodak, dakle, 17:10 vode SBB Vukovi. Sredina treće četvrtine. Eto, mogu da budu zadovoljni u pravo vreme, timeout, prosto nisu bili dovoljno čvrsti odbrani igrači kragujevačkih Wild Boarsa i Sean Rutherford je to majstorski kaznio, ali kažem, mnogo toga bitnog zavisi upravo od igre ofanzivne i defanzivne linije jedne i druge ekipe, kad je napad u pitanju pre svega ofanzivne linije, a onda naravno sa druge strane i ta defanziva mora da bude još čvršća. Prosto jednostavno moraju da budu na visini zadatke da omoguće ili prodor quarterbacku ili pas ili running backu, tako da jednostavno moraju da vode računa o svemu. Ali lep dan, očito na svu sreću nema kiše, eto otprilike nekih 500 gledalaca koji su došli na teren s veštačkom travom na Adi Ciganliji da isprate ovaj veliki derbi, a verujem i široki televizijski auditorijum koji ima mogućnost da prati ovu utakmicu koja je, evo, zaista izuzetno kvalitetna i dobra i gde se jedni i drugi trude da dođu do onoga što žele, a to je do trijumfa. Da, zahvaljujući kanalima Sport kluba, dakle, imate priliku da uživate u ovom sjajnom sportu, ali na način sa ovih prostora, dakle, stvarno, evo, Liga napreduje svake godine, sve je to na višem i višem nivou, sve kvalitetnije se igra, sve bolje i, kažem, Sport klub je i ove sezone obezbedio prava prenosa na takmičenja, dakle, i evo gledamo dve od, recimo, 4 najjače ekipe, svakako ove godine SBB Vukove i Kragujevac Wild Boars. Sada žuta zastavica ubačena, da vidimo ko je i šta je uradio, odnosno da vidimo ko je napravio prekršaj. Sudija će nam sada reći šta se desilo konkretno i protiv koga ide kazna. Nakon završetka akcije, nesportsko ponašanje, Vukovi, broj 47, 15 yardi kazne, prvi down za Kragujevac. Ono što su malo predobili SBB Vukovi, dakle, 15 yardi, odnosno vetar u leđa, pošto su Wild Boarsi kažnjeni sa 15 yardi, ovo sudije, ajde to tako da kažem, vraćaju sada. Grešku je napravio Filip Vezmer koji je, dakle, po završetku akcije nesportski se ponašao, eto tako, čuli ste u ostalom kako i šta kaže sudija. 15 yardi kazna protiv SBB Vukova, dakle, ovo je odlična pozicija za igrača iz Kragujevca. Odmah trči, ali ne napreduje previše Mihajlo Novaković. Tako da, eto, od ove prve akcije praktično neće biti ništa. Evo, ratno su se malo strasti na Adi Ciganliji, naravno svi žele da dođu do trijumfa. A Ken Hale je bio očito na travi kada mu je nešto uradio Filip Vezmer, nismo vidjeli baš najbolje šta se dogodilo, da je bilo kakvog kontakta. U svakom slučaju sudije su tu, ima ih dovoljno i sve su dobro videle i zbog toga ta kazna i novi napad za ekipu Wild Boarsa. Drugi pokušaj za 10 yardi u onoj prvoj akciji preko Novakovića, ništa nisu uradili crno-beli. Ali evo sada nove akcije, da vidimo da li možemo očekujemo možda neki pas. Evo sada Dwighta Whittakera. Whittaker je uhvaćen. Sada je ovo velika greška. Whittaker je oklevao i ne znam na koga se ljuti. Evo prvih čarki ozbiljnijih na terenu. Sava Petrović i Whittaker, ne znam šta se nije svidilo Amerikancu, ali... Pa nije mu se svidilo to što je mogao da baci pas i što ga je Sava Petrović odlično uhvatio, napraviš i tako sek.
U svakom slučaju zakačio ga je Amerikanac, a Sava Petrović nije ostao ravnodušan. Evo vidite, ovdje je bio taj sek i posle toga možda mu se nije svidelo ovo što je nalego na njega. Evo vidite, i onda ga je gađao i loptom čak čini mi Nakon se. završetka akcije, nesportsko ponašanje, Kragujevac, broj 1. Nakon završetka akcije, nesportsko ponašanje, Vukovi, broj 90. 15 yardi kazne se podmećavaju. Prvi dan, treći dan. Eto. Treslo se Goran, rodio se miš, ništa se nije dogodilo. Sad si mi uzeo reči. Pa i jedni i drugi su Vukovi. reagovali neprimerno i zbog toga na kraju sudije ništa nije drugo preostalo nego da poništi te kazne, jednu i drugu. Zaista, eto videli ste kako je neprimerno reagovao Ike Whitaker, odnosno Whitaker. A s druge strane, igrač sa brojem 90, Filip Đorđević, nije ostao dužan i zbog toga treći pokušaj za 15 yardi, jer u ovom seku su čak 5 yardi izgubili. Ovo je sada opasno bilo. Potpuno je poremećen Whitaker i Iznervirao se očigledno zbog one prethodne situacije. Baš se iznervirao. Pala je koncentracija i sada već problem. Da, i to veliki problem i vjerojatno će ta pauza uskoro koja bi trebala da dođe biti dobra za Ajka Whitaker, ali da vidimo. Ne možemo! Da vidimo šta kažu sudije ovoga puta, ali ne, potrošili su jednostavno treću akciju i to je to. Potrošili su akciju Wild Borsi. I bit će punt sada najverovatnije da prebace loptu na težište protivnika. Previše lako su imali su sjajnu početnu poziciju na sredini terena posle one kazne od 15 yardi, dakle nekako suviše lako. Prvo ona akcija Mihajla Novakovića, a onda i serija grešaka Dwighta Whitakera. Tako da će sada ispustiti loptu i poželjno je da to urade. Dakle, dovoljno dobro, što dalje na polovinu rivala, ali usledit prvo time-out. Nema faula, time-out, Kragujevac. Ponovo smo slikom na terenu, na Adi Ciganli, 17-10 za SBB Vukove i četvrti pokušaj za 22 yarda. I sada nema rizika, sada mora da bude taj punt. Sjetimo se kada je trebao da se šutira. A možda i bolje ovako da odmori malo Dwight Whitaker, pošto je očigledno previše naelektrisan i iznerviran. Tako da je napravio popriličan broj grešaka u toj prethodnoj akciji i u ostalom, evo, proizvod svega toga je jedna lako predana lopta u ruke protivnika. SBB Vukovi imaju touchdown prednosti i sada loptu u posledu. Tako da ako bi sada iskoristili malo ovu nervozu u igri rivala, možda bi mogli da odu i na 2 posleda lopte razlike. A moguće, ali da vidimo, pre svega treba iskoristiti sada ovaj posled lopte. Kragujevčani bi morali pre svega da se koncentrišu na igru, a ne na preostale stvari. Evo Rutherforda, još jednom lep pas ponovo za Washingtona, ali odlično igra Đorđe Petrović. Možda i najbolji igrač u ekipi Kragujevca u današnjem meču. Nekoliko puta je majestralno reagovao u odbrani i uspio da zaustavi opasne napade, a sad evo zaustavlja ovaj prvi pokušaj ekipe SBB Vukova Beograda. Evo kako je sve to izgledalo još jednom. Tony Washington prilično blizu je bio da uhvati ovu loptu i da na taj način, dakle, donese svojoj ekipi novi prvi down, ali to se ipak nije desilo. Kragujevac, Wild Borsi su se lako odbranili od ove prve akcije, ali ide već naredna. Ponovo je za SBB Vukove. Opet Sean Rutherford. Rutherford uzima zalet. Rutherford u problemu je. Sada bi možda mogao da bude kažnjen, ali ne. Neće sudija ni sada sankcionisati ovo njegovo očigledno opet izbacivanje lopte da ne bi bio sekovan, ali da kažemo da je relativno blizu. Izvuko se na vreme, a inače u trećem kolu Sport klub SAF lige, Super lige Srbije, Wild Borsi dočekuju Forest Landers Mladenovac. Veliki derbi u Novom Sadu između Dukesa i SBB Vukova. Blue Dragons igraju protiv Indian Sinđije, a Imperatori dočekuju Pančevo Pantherse. Dakle, kažem, to je nešto što nas očekuje tamo negde 26. Mogu da kažem i ne znam zaista unapred koje ćemo sve prenose raditi. Pa biće obaveštenje. Evo, dobre lopte i da li uhvatanje. Ne, nije imao potpunu kontrolu Tony Washington opet, ali ništa, dakle, nije od ovoga. Dobra akcija, stvarno šteta je ovo što nije bilo iskorišteno kako treba.
Što se tiče Sport Club Central European Football lige, ili CEFL lige, da objasnimo. 19. Ljubljana Silverhawksi protiv SBB Vukova, pa onda Vukovi iz Budimpešte ili Dokler Wolvesi protiv Kragujevac Wild Borsa, a onda revanš 3. maja u Kragujevcu između Kragujevca i SBB Vukova. Ovde je 17:10, bit će vrlo interesantno, očigledno i u četvrtoj četvrtini. Evo i parova naredne runde takmičenja, da vam kažem ko će, odnosno utakmice koje se igraju u ovom kolu u Superligi, dakle Indians igraju protiv Dukesa iz Novog Sada, to je meč koji se igra u nedelju od 14 časova, sat vremena kasnije počinje duel Pančevo Panthersa i ekipa Blue Dragons iz Beograda, naravno, i meč koji je počeo 30 minuta po završetku, odnosno po početku ovog meča, naravno, Mladenovac Forest Landersi protiv ekipe Imperatora iz Niša. Dakle, to je duel na kome ne znam trenutan rezultat, ali eto, ajde da kažemo da počeo istim terminom, skoro. U prvoj ligi Sever, evo da vam kažem odmah i parove. Vukovi, 15 yardi kazne, prvi dan. Opet 15 yardi kazne. Sada se sudija raspucao s ovim kaznama od 15 yardi. Mislim da je sve kako treba i zaista, evo, nažalost, čini mi se je Srđan Stanojev zaradio povredu i to može da bude popriličan problem, ali hajde da sačekamo da vidimo da li će se oporaviti. Evo još jednom Kena Hale-a, čovjeka koji je postigao najlepši touchdown. Evo da vidimo šta se dogodilo na kraju, da li je, a jeste. Ovo je žestok prekršaj i zbog toga je bilo 15 yardi kazne. Mislim da smo sad sve jako dobro vidjeli. Hvala još jednom našoj sjajnoj režiji koja ima zaista i osjećaj kada treba da pusti usporen snimak, da vidimo ono najbitnije. Jer prosto ne može sve da se vidi u live prenosu u istom trenutku. Naravno, videli smo da je bio ovaj kontakt, ali ovo je sad bilo baš onako kako treba. Kako napreduje američki fudbal, tako i prenosi napreduju, naravno, na najvišem mogućem nivou. I evo, zaista da pohvalimo sjajne kolege. Kamere, onako preko čitavog terena u Americi, pa da možemo i odatle da gledamo. Ali dobro, biće, Bože zdravlje. Šalo na stranu, naravno, to je već sad deep space, što bi rekli ljudi, kad je NFL u pitanju, i to je nešto što je potpuno van svih sportova na zemaljskoj kugli. Evo, Stanojev je povređen i to može da bude zaista ogroman hendikep za ekipu Vukova Beograda, jer je on odličan šuter i dobro je šutirao na ovom meču, a eto, igrači Wild Borsa su propustili priliku da dođu do lopte i ponovo su poklonili napad ekipi SBB Vukova, koja će evo u 3 minuta i 29 sekundi do kraja trećeg perioda pokušati ponovo da se odlepe, kao što si rekao, na 2 posljeda lopte. Ali to je velika glupost koju je napravio Predrag Šćekić, potpuno nepotrebno. On je želeo da blokira taj pant, ali nije dobro procenio svoje mogućnosti. Ništa, idemo dalje, završnica treće četvrtine, napad za SBB Vukove. Imamo Shona Rutherforda, kratko je ovo sada bilo kroz sredinu, ali nije uspeo Amerikanac previše da napreduje. Moram da priznam, Denise, da je ovo jedan od trenutaka koji bi mogli da odluče čitavu utakmicu ili tačka preloma utakmice, jer po logici stvari Kragujevac je trebao da ima napad u ovom trenutku, ali ga nema, već je ponovo odbrana na terenu, a to dodatno iziskuje napore odbrambenih igrača i Shayna Wonga koji igra i u odbrani i u napadu, kao i naravno Kena Hale-a. Evo dobro Todora Josović koristi sredinu, sjajni blokovi. Ispala mu je lopta sada. Sada je opasno, ali završena akcija ipak. Sada da se lopta nezgodno odbila, vrlo lako je mogla da dođe do nekog od igrača Wild Borsa, ali... I ponovo Đorđe Petrović. Opasno je bilo, prilično opasno za domaćina, evo kako je upravo ono što si rekao iskoristio, otprilike i umor malo sada već odbrane Wild Borsa, a zna se koliko Josović kvalitetno istrčao, koliko brzo menja pravac kretanja i koliko je neuhvatljiv za protivničke odbrane, za malo da i ovu akciju kruniše na pravi način. A s druge strane, evo, za malo da Wild Borsi dođu do fambla i da dođu do lopta, ali eto, jednostavno nisu imali sreće u ovoj situaciji. Đorđe Petrović igra zaista briljantnu utakmicu što se defanzive tiče. Novi pokušaj prodora, ali sad je uleteo lavu u čeljust. Odlični, zaista odlični Strahinja Mrvić je sada prosto pročito nameru Beograđana i Majstorovića prosto zakucao
na samom startu akcije. Dobro, gledali smo danas par zaista žešćih duela, ali onaj... Obratite pažnju na taj, danas da će imati priliku u highlightu da vidimo ili u vestima taj spektakularni sudar Shayna Vonga jedan od najbolji od i kad radimo Rutherforda. prenose. Pa mislim da je najbolji. Da, apsolutno. Još jedan pokazatelj kako ovaj sport raste na ovim prostorima. Neverovatan duel i sigurno ćete imati priliku da vidite nekoliko puta. No, mislim da je dobra stvar što se klubovi opredeljuju za strane igrače, ali ne u ogromnoj meri. Jesu to ključne neke pozicije, ali prosto mladi igrači uz njih mogu da napreduju, pošto dolaze sada u posljednje vreme sve više defanzivaca. Mislim da će odbrana biti ta stavka koja će značajno pomoći reprezentaciji Srbije u ovom sportu i mislim da će to biti izuzetno velikog značaja. Šteta što Lens Krizin... 2 jarda. Odlično, ispala je lopta! Ispala je lopta i ako su uzeli Kragujevčani, ipak... Nastavlja se napad, da vidimo. Lopte za Vukove, izgleda su bili oprezni sada, ali je izuzetno opasno bilo jer je u jednom trenutku lopta bila slobodna. Evo da vidimo još jedno. Pre nego što je kolenom... U isto vreme, tačno je lopta pala pre nego što je koleno otakao tlo. Da samo spomenemo još jednom, dakle, koleno ako dodirne, dakle, ili lakac ili koleno dodirne teren i ako je tog trenutka igrač imao punu kontrolu nad loptom i nakon toga mu ispala, dakle, akcija je već završena, tako da tu greške nema. Ovo je sad bilo onako prilično maltene isti, identičan tajming, ali se sve za SBB Vukove dobro završilo. Potrošili se to drugi put 4 minuta, a sada idu opet u akciju preko Shona Rutherforda. Rutherford, problemi i ipak je oboren ovde lako, ga je zaustavio Uroš Petrović, tako da od ove akcije neće biti ništa. Ali ovo je već drugi put kako su vrlo srećno izašli iz ovih akcija gde su gubili lopte igrači Vukova Beograda i eto, Fortuna im je naklonjena. Videli ste, evo tog legendarnog igrača sa brojem 77 u tom bordo dresu, sjajni Petar Vitorović, još jedna od legendi američkog fudbala na ovom tlu i zaista eto, pomaže koliko god je u njegove moći ekipi SBB Vukova. Kažem, vratio se pre svega zbog Lige šampiona, a ja bih lično volio da Andrej Tasić ponovo zaigra za svoj matični tim. Sama završnica treće četvrtine, napad traje do ovog trenutka i ovde će biti kraj trećeg perioda koji su domaći ipak rešili u svoju korist rezultatom 17:10. Da, treće, 18 idemo. Evo ove lepe dame malo da nam ulepšaju kadrove pred početak četvrte četvrtine ovog izuzetno interesantnog okršaja koji je dalje maksimalno rezultatski otvoren jer SBB Vukovi i dalje imaju prednost od samo jednog touchdowna, 17:10 je i sada se čeka ta odlučujuća četvrta četvrtina u kojoj je apsolutno sve otvoreno i apsolutno sve moguće. Da vidimo ko će na kraju zabeležiti vrlo bitnu pobedu na otvaranju Sport klub Super lige i CFL lige, dakle, bit će vrlo interesantno. Za sada domaćin je bliži tome jer imaju prednost, kažemo, od jednog touchdowna. Evo i ukupne statistike meča, opet su po kaznama maltene izjednačeni. Kragujevčani imaju samo 5 yardi više kazni u odnosu na domaćina. Počinje četvrta četvrtina, akcija za SBB Vukove i trčanje koje je odmah zaustavljeno, kažem, treba očekivati vjerojatno dosta trčanja u ovoj završnoj deonici, zato što jednostavno rizik je sada veći, ne bi smeli ni jedni ni drugi sebi da priušte da tek tako izgube eventualno posed lopte. Vidite rezultat 17:10 za ekipu SBB Vukova koja je u napadu i koja sada troši na pravi način vreme. Ovo je čuveni huddle u kome se dogovaraju šta će odigrati. Tony Washington na skroz desnoj strani, sad izlazi van kadra, ali uz njega Ken Hale, znaju naravno Kragujevcu koga treba zaista čuvati. Evo pokušaj. Četvrti pokušaj za 3 yarda. Kako dobro interveniše Ken Hale,
Apsolutno najbolji igrač, čini mi se... Uz Đorđe Petrovića u ekipi Wild Bossa. Apsolutno. Kako je ovo pojačanje? Evo, pogledajte. Kakav skok i kakva intervencija ispred odličnog Tonija Washingtona i prošle godine jednog od najboljih igrača domaćeg tima, ali ne dozvoljava ništa. Sjajni Ken Hale i ovoga puta spašava, čini mi se, sigurno poene SBB Vukova. Bio je treći pokušaj za 4 jarda. Ali evo da vidimo prvi napad sada za igrače Wild Bossa, međutim, zaustavljen je Mihajlo Novaković. Vidjet ćemo da li uspeo da osvoji makar 1 ili 2 jarda i teško sad ide bez pravih prodora. Vidimo i odličnog Marka Milovanovića koji zaista igra jako dobro i koji je imao sek. Evo, mislim da možete da čujete sa strane šta pričaju i jedni i drugi. Teško je prosto sve pohvatati, ali i dalje s jedne strane Saša Đorđević, a sa druge upravo Mihajlo Novaković, a između upravo Ajk Whitaker. Evo nove akcije za goste, Dwight Whitaker, Whitaker traži prostor, Whitaker sam, neverovatno šta je sve izdržao na nogama Whitaker i opet je uspeo da osvoji nekoliko bitnih jardi. Kada nema prostora da baci pas, kada nema odgovarajuće rešenje za running backa, onda sam uzme loptu, krene napred i uglavnom dobro rešava te situacije. Evo gledamo još jednom. Da, i mislim da naši gledalci moraju da obrate pažnju recimo na dvojicu running backova koji po potrebi moraju da se žrtvuju za tim i da blokiraju igrače koji napadaju quarterbacka, koji mora da bude potpuno hladnokrvan i smiren, ali sada nova greška i da vidimo izgleda je neko krenuo pre vremena iz ofenzivne linije Kragujevčana, tako da će biti naravno... 5 jardi protiv njih. Da. Kragujevac. 5 jardi kazne, ostaje prvi dan. Kazna protiv Wild Bossa, taman su lepo krenuli i evo sa ovom greškom su anulirali taj dobar prodor od malo pre Dwighta Whitakera. Ali imaće novi napad. Evo vidite gde se nalaze markeri. Znači sad će morati da pređu 15 jardi, a vremena je sve manje i manje. Da, i kao što sam i pretpostavio, četvrta četvrtina će nam doneti vjerovatno bar 70% akcija trčanjem. Sada je ovdje bilo svega i svačega. I da vidimo da li će biti tu više kazni. Da li će tu biti više kazni. Pogledajte dres ovdje. Da, Wong je dobio žestok udarac kad je bio van terena, to bi mogla da bude kazna. Onda ovdje ubačena žuta zastavica. Da li je krenuo pre vremena u ovoj situaciji Filip Đorđević? Evo ovaj udarac, ovaj na kraju je, mislim, za prekršaj. Skočio kada je već sve bilo gotovo Mihajlo Novaković, ali da čujemo sudije. Svetozar Kobilarov, Sladojević Rakić, Šolajić, Pavlović, Irić i Mirić. Čoblo, napad. 15 jardi kazne od kraja trčanja, prvi dan. Evo, čuli ste. Da, to je taj, čini mi se, start na kraju Mihajla Novakovića koji je upravo ono što si ti rekao, kada je već završena akcija bila, kada je igrač Wild Bossa bio van terena. Ne, ipak sam ja napravio grešku. Učinilo mi se da će ići, odnosno da će biti kazna protiv SBB Vukova, očigledno kazna ipak protiv Wild Bossa koji su sada poprilično... Nepropisno blokiranje i omogućavanje Shaneu Wongu i zbog tog nepropisnog bloka je ova kazna od 15, jedna od najopasnijih prekršaja su napravili Kragujevčani i zbog toga su vraćeni maltene ispred svoje end zone, ali... A sada je ovo već veliki problem, sada su pod žestokim pritiskom Dwight Whitaker. Whitaker dobro se snašao, sjajno iznosi loptu, sada Shane Wong. Wong ide sam, Wong i dalje, kakav blok! Neverovatno ide Wong, ide Wong do touchdowna! Kakva akcija Kragujevčana, Wong, ali da li će uspeti Wong? Neverovatno! Ma bravo, sa iscepanim dresom, šta je ovaj čovjek uradio? Neverovatan prodor, ovo je sada definitivno najbolji, najatraktivniji, čini mi se, najatraktivnije poentiranje danas uz onaj prodor Kena Halea, odnosno onaj touchdown kada je istračao ceo teren, ali ovdje je bilo uz dosta blokova, pogledajte. Ovo je tipičan napad koji je nekad Joe Montana radio sa San Franciskom, West Coast offense i Shane Wong, evo,
trči Kako je ovo dobro bilo. čitav teren, ali obratite pažnju na igrače Kragujevca koji sjajno blokiraju. Ovde je uspeo da ga sustigne Ivan Nedeljković kad je pomislio da ga već ima, prosto nije na najbolji način reagovao i Shane Wong poentira i 17-16, ali evo sada problema, neko je ostao da leži na travi i da li je to neko od Kragujevčana? Izgleda jeste, u tim blokovima se svašta dešava. Naravno, ne novobeogradskim, nego u blokovima na terenu. Eto, čisto da znate. Da. Tako da, ovo je bio sjajan prodor Shane-a Wonga i evo zbog čega je taj čovjek doveden iz Niša. On je sam držao prosto niški tim na svojim plećima. Bio je jedan od najzaslužnijih što je Niš ne samo opstao, nego bio izuzetno dobar. Ipak je ovo igrač domaćine, to Tony Washington. Ne, ipak Dextrel Simmons. Dobio udarac žestog očigledno ovde, tako da ostao na travi u jednom trenutku. Praktično u knockdownu. Dextrel, da, i evo sada će biti očigledno sve u redu sa njim, ali trenutno će napustiti teren. Samo da vidimo sad da li će Srđan Ružić biti dovoljno precizan. Kakav prodor, kakav touchdown. Kakva akcija pre svega. Jeste, da. Ali kažem, sve čestitke kompletnoj ekipi Kragujevca koja je briljantno blokirala, omogućivši lucidnom Wongu da pronađe pravi put do end zone i evo na 9 minuta pre kraja utakmice došli smo do prilike da vidimo nerešen rezultat i da krenemo iz početka. Neverovatna utakmica, evo, odavno nismo gledali ovako jednu izjednačenu. Ružić nije bio precizan, ja mislim. Sad ćemo da vidimo. Mislim da nije bio precizan. Pa ovo može da bude ključni problem. Nije bio precizan. Sada razočaran potpuno Srđan Ružić, jer ovo je nešto što u ovako važnom trenutku utakmice ne sme da se promašuje. Dakle, ovaj sada jedan poen prednosti može, kažem, da bude ključna stvar. Ne mora da znači, ali može da se desi da bude. Apsolutno si u pravu i tu su i jedni i drugi, ima dovoljno vremena i za jedne i za druge i evo vidjet ćemo kako će se stvari odvijati do samog kraja. Dakle, idemo iz početka praktično, iako i dalje ima prednost od jednog poena domaći tim, dakle ekipa SBB Vukova. Da vidimo kakva će biti završnica ovog meča. Ceo duel je maksimalno izjednačen, maksimalno interesantan. I evo, ekipe se smenjuju prednosti na startu meča Wild Borsi, pa su onda uglavnom od tog trenutka Vukovi dolazili u rezultatsku prednost, ali gosti iz Kragujevca su to za sada uspešno anulirali nekoliko puta. Sada Washington, jedna od retkih akcija kada vraća punt, a da nije došao do pola terena. Ali evo, saplava se od sopstvenog saigrača, to je zaista veliki problem i prava šteta što se tako nešto dogodilo. Obratite pažnju, nehotice naravno. Kako je ovo bilo neugodno i nespretno, moram priznati. Evo, kreću sa linije od 20 yardi igrači Vukova Beograda. Mislim da sada Wild Borsi mogu da budu zadovoljni ovom početnom pozicijom njihovih protivnika. Nisu previše otišli kao u nekim ranijim akcijama kada, kažem, dođu lagano do linije od 50 yardi. Sada kreću od 20 linije, kakav prodor. Ovo je sada izuzetno opasno, kako je prošao lagano Josović, Mihajlo Josović do linije od gotovo 30 yardi je došao Josović i evo kako je dva poteza, bukvalno varkom tela, našao sebi prostor. Evo kako je brz, kako je neugodan, kako je kao šilo prošao kroz odbranu i... Evo, Denis je stalno si pomenjao tu trik akciju. Videli ste da sada nije bilo, prosto su nekoliko puta isfintirali dodavanje, upravo odlični Rutherford i Josović, a sada mu je zaista dao loptu i protutnio je kao brzi voz kroz tu rupu koju su napravili igrači ofanzivne linije i evo stigao praktično na 36-37 yardi od end zone protivnika i prebacio kompletno težište igre na polje Kragujevčana. Sada nije mogao mnogo da prođe, ali uspeo da osvoji. Sad samo da se on nije povredio. To nikako ne bi bilo dobro za domaći tim, ali mislim da je sve u redu sa njim. Evo, obratite pažnju. I ovde je on, čini mi se, izgubio korak, ali teško je zaista izdržati ovakve napore. Još jednom sjajni Aleksandar Ristić
Sada ulozi trenera. Popularni Alf ovde daje određene sigurno savete svojim igračima, a ovo je sada jedna situacija u kojoj Wild Borsi u prethodnim sezonama nisu bili, a to je eto prilika da možda iznenade velikog rivala i da ga savladaju to kao gosti, što bi stvarno bio vrhunski rezultat. Ali izgubljena lopta! Izgubljena lopta SBB Vukova, kako je ovo sada dobra prilika i šta se desilo? Šta se desilo sa napadom SBB Vukova? Vidjet ćemo ponovo jedan očigledno nesporazum koji su gosti veoma dobro iskoristili i ukrali su loptu. Evo pogledajte, loše dodavanje, kako je ovo loše bilo. Sean Rutherford je želeo da doda loptu Mihajlu Josoviću, odnosno da izgleda kao da će mu dodati loptu, ali kao da ga Josović nije razumeo. Povukao je malo jače nego što treba i lopta se u jednom trenutku našla slobodna, pala je i pokupili su to igrači Wild Borsa koji imaju sada dosta dobru poziciju. Evo ih na gotovo liniji od 40 yardi i kreću u akciju, ići će oni naravno... Ovo je fenomenalna akcija, pogledajte kako su... Gurali napred. Da, izgurali su i došli skoro do osnovnog prvog downa. Evo vidjet ćemo, zaista igraju izvanredno igrači Kragujevca. U ovom trenutku gube 17-16, ali imaju napad i priliku da možda preokrenu stvari u svoju korist. U slučaju da eventualno postignu touchdown, verujem da bi gledali pretvaranje od 2 poena da bi došli na ceo touchdown razlike. Pa sada je vrlo moguće, baš zbog tog promašnog šuta. Ali da vidimo da li će postići touchdown. Nekoliko santimetara treba Novakoviću koji to osvaja. Odlično, kako je ovo bilo dobro. I zaustavljen. Kako je prošao kroz sredinu, kao malo pre Josović. Fenomenalno. Da, evo šta znači iskustvo. Pogledajte kako je sačekao. A kako čuva loptu, kako štiti od fambla, eventualnog izbijanja, dakle pravilno nosi loptu. Eto, to je bio tipičan primjer kako treba nositi loptu kroz ogromnu gužvu i kroz veliki broj igrača. Jeste, činjenica da se vi lakše krećete ako jednom loptom nosite loptu i u određenoj akciji kada istrčavate, međutim, tada je lopta daleko ugroženija jer običnim udarcem praktično po lopti može da postane slobodna. Ili po ruci. Jeste, po ruci, naravno. Ali kada sa dve ruke, to je već daleko ozbiljnija varijanta. Ide Vitaker, otvaraju se prostor, ali sada je izašao van terena Vitaker, zaustavio vreme. Vrlo interesantna utakmica, rekao bih, barem ono što smo mi gledali, nikad interesantnija. Bilo je interesantnih utakmica, recimo kao 2011. finale, kada je Kragujevac vodio, kao što si rekao, 21-0, pa na kraju izgubio više nego ubedljivo, ali bilo je naravno i mnogo ranije, kada su recimo 2006. Kragujevčani slavili u Beogradu 23-12. Kažem, bilo je zaista izuzetno zanimljivih mečeva. Dva rivala, slažem se. Evo još jednog prodora. Ali ovo je rekao bih, izjednačeniji duel koji smo gledali, računajući prvi koji je završen 15-14. I koji je Sport klub uopšte prenosio. Dakle, od kada prenosimo ove mečeve, ja mislim da ni jedan nije bio ovako zanimljiv. Tačno. 5 minuta do kraja meča, nikad interesantnija završnica. Dakle, 17-16, međutim, Kragujevčani, tim koji ima 1 poen minusa, se nalazi u napadu, nalazi se u dobroj poziciji na 30 yardi i opet grade poziciju za taj jedan potrebni yard i uspeli su naravno da dođu do nove 4 akcije, do novog prvog downa. Sada će opet oni bi mogli da iskreiraju dobru situaciju sebi zato što troše dosta vremena. I ako poentiraju ili za 3 poena ili eventualno touchdownom, i ako potroše naravno dovoljno vremena, smanjit će mogućnosti ekipi SBB Vukova da anulira tu prednost. Ide Novaković sada. Opet Novaković. Odličan bio je prodor. Faul, žuta zastavica ubačena. Novaković. Zaustavljen Novaković na 12-13 yardi. Kakav prodor, ali vidimo kome ide prekršaj. Da li će se važiti ovaj prodor? Ako je bilo ilegalnih blokova. Da čujemo sudiju Kobilarova. Dalje bilo kakvi su ovo dueli, šta je sve? Napad. 10 yardi kaza od prethodnog mesta, prvi down. Da, to je ono otprilike što smo rekli, očigledno je bio neki ilegalni blok i sada već malo problematičnija situacija za Wild Borse, ponavlja se naravno akcija.
ali su sada vraćeni za čak 10 yardi, što može da bude veliki problem. Dakle, nije bilo blokova, već je bilo držanje nedozvoljeno i zbog toga 10 yardi unazad. A šteta za Novakovića koji je to imao sjajan solo prodor i uspeo da dođe na 13 yardi, ali morat će da krene iz početka i ovo je taj prvi pokušaj za Kragujevčane, ali kažem se manje i manje vremena za njih, još 4,5 minuta do kraja. Prilika za Whitakera. Whitaker traži ponovo prostor i Wong. dobro je dodao. Kakav rolling, ali sada vrlo oprezni SBB Vukovi. Konačno su pročitali tu Trojica čak akciju. igrača oko opasnog Shayna Wonga i uspeli su da ga obore, tako da je rezultat i dalje 17-16, ali... Potrošen prvi down. Jeste. Da li ćemo sada vidjeti bilo kakav time-out? Ja mislim da Richard Bonds ima još jedan time-out na raspolaganju, da zbog toga ne sme da rizikuje. Mora da ga sačuva za kraj. Završnicu, naravno, sve ovde je mogući rezultat, apsolutno otvoren, ali dobra stvar za Wild Boars je što je lopta i dalje u njihovom posledu. Dakle, iako je ovo teška, naravno, 22 yarda mora da se pređe za nove 4 akcije. Riskantno. Kakav pas, može da bude opasno i neverovatno. Kakvu priliku sada ne koristi Marko Bates, pa imao loptu u rukama, ali nije uhvatio. Dakle, sada da je presekao loptu, Vukovi bi imali vreme i prednost na svojoj strani, dakle, sjajnu poziciju, ali neverovatno. Ali nemojte zaboraviti da sunce ide u oči, da je to problem između ostalog, da. Za igrače koji hvataju loptu i evo, taj drugi napad je prošao, sada treći, najbitniji, da vidimo u ostalom kako će se završiti ovaj vrlo značajan napad igrača Kragujevca. Vreme i dalje radi za domaći tim, ali ako bi Wild Boarsi poentirali, onda bi počelo da radi za gostujući tim. Dosta vremena ima Amerikanac, lepo dodavanje! 22 yarda, odlična, sada se lopta nalazi na 22 yarda, dakle, dobar, popriličan broj yardi su osvojili ovim dodavanjem. Ali ne i dovoljno. Ne i dovoljno, Nikola naravno. Tomić je uhvatio loptu, sjajan pas sada odličnog Whitakera, a vidite da će biti potrebno još nekih 5 ili 6 yardi. Ako ne i 7 čak, ali evo zastavice. Evo da vidimo šta se dogovorio Kobilarov sa... Ineligible receiver downfield on forward pass. Napad, broj 17, 5 yardi kazne, treći down. Još 5 yardi kazne, igrač koji nije mogao da hvata loptu i uhvatio loptu. I zbog toga problemi za ekipu Kragujevca. I sada su vraćeni još 5 yardi unazad. Ali to je ponovo prilika za Kragujevčane da eventualno dođu do dobre akcije i da eventualno možda i pređu sada već 27 yardi koliko im je potrebno da bi dobili nova 4 pokušaja. Da vidimo. I dalje je sve u njihovim rukama, ali ovo sada već maltene nemoguće pozicije. Mislim da nema sumnje da će ići na realizaciju četvrtog napada, jer ovde ne verujem da se isplati rizikovati i čekati grešku Vukova. Suviše malo vremena do kraja, a... Evo time-outa. Evo novog time-outa i predah za sve. Treći pokušac Kragujevac. Ajde se vidite podrška što Da vidimo šta je spremio Richard Bonds. Treći pokušaj za 27 yardi. Sada treba osvojiti jedno 20 yardi pasom. Ide sada napred quarterback, ali... Ovo je odbrana. Kakva odbrana. Odbrana utakmice možda. Možda čak i odbrana utakmice. Sada su već spušteni na... Samo... Dobro, ima naravno vremena i dalje, ali četvrti down je ostao 27 yardi, ovde ne vredi. Ne, mislim da je malo manje yardi, ali i to je previše. I onda riskantno, verovatno, pas. Da, mislim da je prerano. Tako da će na punt, pretpostavljam, ipak ići, jer teoretski i dalje to može da se zaustavi uz dobre odbrane. Pa rekli smo, jedna presečena lopta može mnogo toga da promeni, svakako. Evo još jedne lopte na terenu, sada tu mora da se sve zaustavi. Evo Richarda Bondsa koji kao momak koji sakuplja lopte.
četvrti pokušaj za 25 yardi, možda i neka trik akcija sada. Ipak Evo idu na izpucavanja. punt. Da. Ne, sad treba samo da lopta ostane tu unutar 10 yardi. Ili, evo Dobro, tu. to je na 17-18 yardi, nije loša varijanta ni ovo, ali malo vremena sada za vas borce, treba dosta toga da im se poklopi da bi došli ponovo u posed, a onda i da u sve to ne prime poene i da poentiraju da bi pobedili. Moguće je naravno, ali čini se da će biti prilično teško. Znaju sada vrlo dobro SBB Vukovi šta treba da rade, dakle da trče i da jednostavno troše vreme. Da, ali moraju da budu oprezni, ne smiju da izgube loptu. Prosto nekoliko famblova je bilo koji su ih skupo koštali, a rezultat ostaje 17-16 i mislim da će Srđan Ružić biti tekako razočaran ako ostane ovakav rezultat do kraja. Evo te lože, VIP lože, takozvane VIP lože. Pa radili smo jednu utakmicu direktno iz VIP lože. Da, nekoliko njih smo radili, da. Jeste. Ali dobra odbrana Kragujevčana. Nažalost, više nemaju mogućnost da time-outima zaustavljaju vreme, tako da će im ostati jako malo za napad, ali eto, prvi down su odbranili. Evo, potrebno je da zaustave drugi pokušaj za 9 yardi. Da vidimo hoće li moći to da urade igrači Wild Borsa. A vreme naravno radi za ekipu Beograda. Drugi pokušaj za 9 yardi. Da vidimo sada šta će se... Ako budu uspeli da osvoje novi prvi down, igrači Beograda bit će jako blizu pobedi, malte ne pobedit će utakmicu. Drugi pokušaj za 9 yardi. Josović zaustavljeni, ali će proći opet dovoljno vremena. Još je potrošio i ovde par sekundi prilikom ovog nošenja lopte. Osvojio i par yardi. I upravo ono što si rekao. Dakle, ako osvoje novi prvi down, stvarno će šanse. Utakmica je gotova. Da, igrači Kragujevca nemaju mogućnost praktično ništa da urade, jer vreme... Eto, malo pre smo pričali o tome kako čuva Richard Bonds. On je pokušao da iskoristi taj time-out kada je trebalo odigrati treći, odnosno četvrti pokušaj za 27 yardi. Prosto su njegovi igrači u tim trenucima bili nedisciplinovani i nisu uspeli da prosto odrade na vrhunski način ono što se od njih očekivalo. A sada evo time-out koji traže ekipa Beograda, tačno minut pre kraja ovog meča. Sama završnica meča, da vidimo šta će se ovde do kraja dešavati. Sve u rukama, naravno, SBB Vukovar, ali je malo vremena ostalo do kraja. Kontrolišu situaciju i dalje. Trčanjem ide Josović. Josović osvojio ili nije prvi down? Izgleda da nije osvojio prvi down, što znači da će teoretski biti šanse ako budu Vukovi se odlučili da ispucavaju loptu. I sad vidimo, bacio se, ali ne, mislim da nije, mada... Da, vidjet ćemo, vrlo odluka sudija je tada, mislim da nije osvojio novi prvi down, pošto je izašao van terena, zaustavio je vreme i evo sada, ovo je ta prilika koju vrebaju Kragujevčani. Malo mi nije jasno sad što je ovo uradio Josović. Pa pokušao da osvoji taj novi prvi down. Jeste, ali izloženje... Ali novi timeout. Novi timeout i sad čekat ćemo da vidimo šta će reći glavni trener ekipe Vukova Beograda. Samo završnica meča, da vidimo šta će se ovde do kraja dešavati. Dakle, imaće, očigledno će imati šansu ipak ovde igrači iz Kragujevca da do kraja meča naprave možda još jednu akciju i da ugroze na taj način vodstvo SBB Vukova. Jer sada mislim da je on napravio delimično i grešku Mihajlo Josović, jer je zaustavio vreme neplanirano za SBB Vukove, ali to nije bilo dovoljno da se osvoji novi prvi down. U tom slučaju bi bila utakmica praktično završena. Ovako će ipak ispucati loptu, što znači da Kragujevac ima 50 sekundi na raspolaganju da eventualno dođe do dobrog rezultata. Sada fall start, greška SBB Vukova. 5 yardi kazne, četvrti down. Čuli ste sudiju, dakle, četvrti down. I dalje 5 yardi kazne za SBB Vukove.
Da vidimo. Neće naravno ići u realizaciju ovog četvrtog napada, ali dalje je to dobra situacija za domaći tim, jer, kažem, sve kontrolišu, rezultat je dalje u njihovim rukama praktično, ali ovo ispucavanje će ipak doneti kakvu takvu šansu Kragujevčanima. Odmah je obaren ovde Ken Hale koji je krenuo u prodor. 46 sekundi nije mnogo, međutim dobrim pasom može da se pređe dobar deo terena. Evo gledamo još jednom ispucavanje koje je svakako moglo i bolje da bude. Lopta je jedva došla do linije od 41 jarda, uspeo Amerikanac da uhvati, ali ne i da previše da napreduje. Da vidimo dalje. Biće ovde očigledno dosta drame, čini mi se, do kraja ovog duela. Prvi pokušaj za 10 jardi, da vidimo da li mogu brzo da pređu teren Kragujevčani. Šta je sada smislio Dwight Whittaker? Whittaker se namešta na dug pas, Whittaker na stranu, veoma dobro. Veoma dobro, sada su osvojili dobrih 15 jardi i zaustavili su vreme gosti, što je najbitnije. Sigurno Nikola Simović hvata loptu i iznosi, kažem, u aut. Na taj način zaustavlja vreme. Evo još jednom. Vrlo dobro, vrlo dobro. Sigurne ruke Nikole Simovića na sredini terena, odnosno na liniji od 44 jarda se nalazi ekipa Kragujevca. Malo vremena do kraja i dalje Dwight Whittaker. Whittaker traži prostor. Whittaker nije imao pravo rešenje, nije želeo po svaku cenu da baca loptu. Opet zaustavlja vreme jer je izašao van terena. Whittaker, gosti su izgubili jednu akciju, ali su i potrošili nekoliko sekundi. I dalje teška je ova situacija za njih, ali jedan dobar pas, jedna dobra pozicija, jer njima sada nije uopšte bitno, dakle, da postavimo touchdown, već da se izbori dovoljno dobra pozicija, da se šutem ugrozi gol SBB Vukovar, da se na taj način dođe i do pobede. Što nije nerealno, naravno, iz koje god pozicije da budu, oni će šutirati, ali treba izgraditi što bolju poziciju. Evo ga i dalje Amerikanac, dobro dodavanje, evo sada šanse i opet van terena, vrlo dobro. Srđan Bošković hvata loptu i opet su osvojili nekoliko važnih jardi Wild Borsi. Kako se ovaj meč komplikuje? Neverovatno, izgledalo u jednom trenutku da sve kontrolišu. SBB Vukovi ovde je pobegao vrlo dobro Stefanu Coniću, brzonog igrač Wild Borsa, i sada još više popravio situaciju za Kragujevčane. I dalje ovo prilično daleko od gola, ali sa još jednom, pa čak i dve akcije, ako se osvoji još nekih 10 jardi, bit će to vrlo realna opcija da se šutira i da se dođe do pobede. Evo nove akcije za Dwighta Whittakera. Whittaker, vrlo dobro, još jednom kako dobro grade akcije sada Kragujevčani. Lepa lopta za Mihajla Novakovića, opet je vrlo smireno odreagovao Dwight Whittaker, potrošio možda 4-5 sekundi, ali još bolja pozicija. Prazna odbrana i opet je stopirano vreme. Fenomenalna situacija za Kragujevčane. Naravno, sve ovo može da padne u vodu ako šuter promaši na kraju, ali ovde je sve bilo regularno. Dakle, da vidimo, u stvari da čujemo sudiju, da li je možda bilo nekog prekršaja ili... Holding, odbrana, broj 43, 10 jardi kazne automatske, prvi dan. Neverovatno šta su uradili SBB Vukovi. Dakle, takozvani holding, držanje, kazna od 10 jardi, evo čuli ste i sudiju. Neverovatno, od gotovog prave veresiju, jer sada gosti dobijaju novi prvi down, imaju priliku da potroše, odnosno osvoje možda još koji jard trčanjem, pa da onda naglo, namerno odigraju akciju posle koje će zaustaviti vreme i jednostavno sada je ovo izuzetno dobra pozicija za ekipu iz Kragujevca, traži priliku Dwight Whittaker. Whittaker veoma dobro, evo šanse, dobre za touchdown, ali nije uspio da prođe. Aleksa Stevanović, kakva pozicija, evo na par sekundi do kraja meča. Dakle, čeka se samo da se spusti lopta, se prekine vreme sada
Čini mi se da je to ona osnovni cilj Kragujevčana. Da, evo, uspeli su da zaustave vreme sada crno-beli i da dođu u situaciju da šutem ipak pobede u ovom meču. Kakav bi to šok bio? Neverovatno. Neverovatno šta smo sve videli u današnjem meču. Ovo sada se i povredio Milan Pavlović. Evo kako je bacio loptu samo Dwight Whittaker. Neverovatno. Očigledno žestoka povreda Milana Pavlovića, a cela utakmica je stala u jedan jedini šut praktično. Dakle, da vidimo da li mogu da gosti odnesu bodove sa ovog meča i da posle dosta vremena zabeleže pobedu nad SBB Vukovima. Kratak zalet i nema gola! Nema gola, neverovatno šta se ovde desilo. Sada će meč biti završen. Pa neverovatno da ovakvu priliku Wild Borsi nisu pretvorili u pobedu, sve je bilo u njihovim rukama. Neverovatno, zaista. Ja ne mogu da verujem da ovako nešto nisu pretvorili u svoju pobedu. Blokiran je na kraju bio šut Srđana Ružića. I na ovaj način ekipa SBB Vukova ipak, dakle, zadržava primat u šampionatu. Jedna od najinteresantnijih utakmica koje smo gledali u Sport klub Superligi, evo u prethodnih nekoliko sezona. Evo na koji način se završava, dakle, pobedom ekipe SBB Vukova. Neverovatna utakmica, neverovatna završnica, 17-16 za ekipu SBB Vukova. Iako je Kragujevac imao šut za pobedu, nisu to iskoristili i SBB Vukovi na kraju, eto, ipak zasluženo dolaze do pobede. Nadam se da ste uživali, evo kakav je bio rezultat po četvrtinama. Dakle, dosta preokreta i ono što je najvažnije, jednostavno jedna od najneizvesnijih utakmica ova dva velika rivala u Sport klub Superligi, koja se na kraju, evo, dramatično završava šutem koji je bio blokiran i Vukovi pobeđuju. 17-16, nadam se, kažem, da ste uživali. Moje ime je Denis Radonjić, ostanite i dalje uz kanale Sport kluba, bit će još naravno prenosa dosta iz Sport klub Superlige. Ostanite i dalje uz najbolje kanale i uživajte.